ꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯐꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯈꯤꯒꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯐꯤꯁꯤꯡ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯣꯝꯂꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯐꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯠ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯅꯝꯕꯔ 5031945653 IFSC ꯀꯣꯗ ID IB 000K523ꯗ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯐꯤ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯁꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯔꯒꯅꯤ꯫ AO ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤ JRD Parsikers Academy, Kaksing Irum Laimang, Irengban Road. Admission open for class 11 science for the academic session 2021-22. Full free admission for 85% and above. Excellent and trained faculty for quality academics. 100% pass in 12 examination in the last 3 years. Lab facilities with online simulation and workshop for practical orientation. Bus service and hostel facility available. Last date of admission 31st August 2021. Admission form will be available from the school during school hours 10 a.m. to 2 p.m. Sky Hospital News Bulletin. Atiming Lobjoy Rumtaukoe, Masina Pini, Mrs. Sweetie Rumtaukone, Egumatu Buridage, Tam Kunmit, Amagam Kaya Dwada, Shivani Jim upon the top Katori, APJ. I have changed Pernamatory and I'm the co-plans by a Topper Tensalaga, Himundo Pushalaga, Magi. BPC attack champion young consider BPC 90 tarpas the mihunji apamon chong da aina chinkalaga ai oximeter da eko mihun yang ba leine na do lower young consider mai si 172 le ne ade kamasi kanama tawre na putak ta dan taw Sky Hospital le propane Sky Hospital le propane emergency de mohon ko close laga ICU de pukhalaga mohai electric shock period tunda khas stable already life saving drug mohon capsule ga administer tawanga maji stable ka oil tunda hidache mohon thare do yan thare ademi tang kundu propasina 24 sida khat magi mihunne kanam yan stable oil tunda mount GAG EPS RFA Tang Kunmarida successfully Panthoe, other Matunga Mahon observation in the Amuk Yam Janan Mid Mangani Kame, other 29 the ever she discharged of the but she I walk under the I Sky Hospital program the like a keeping shock with Kale. Purokada mohon kutak tay yanga kutak tay tawi ang pe tawi ro life save tawi ne aduna Sky Hospital the chairman Shankishore Singh magi doctors mayam nurse mayam bo ai taraf ki ai ne taraf or even my family taraf ki hum nungai hondok chali Sky Hospital, providing the ultimate heart care in Manipur.
इमेज पाउदा मियंग ताबीरिबसिंगबु अहानमक्तदा बिनीताना तराम नौक्सबगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदा मसिगी मरोयो पाउ थमजरी अथौबसिंग मफमदा हैकलैकत तमदुना इकाई खुमनबो उतख्रे मेमोरियल कॉम्प्लेक्स फॉर एक्साइल हेरोज फॉर एंग्लो मणिपुरी वार 1891 मणिपुरी गवर्नर गंगा प्रसाद माइखुम हांगदोक्तुना मियामदा खुसिनाख्रे हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय 992 थेंगनाख्रे मियोय 9 लाइसा असना लैखिद्रे लोइनना ब्रिटेनदा मियोय अमना नोमई पंकापता कापदा मियोय 6 सिरे मपुंगयो पालोबिरसी मणिपुर निंगतंबा ngaknabagidamag ing kumja 1993 da ब्रिटिश का अकन बलान सोकनदुना मरैबागीदमक्ता थवाइना पोंथा पिख्रबा लमदम असि मरैबाग निंगबा अथौबा बीर टिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरल बु फासी तौदुना हाकिबा अगस्त 18 निंगसिंग कुमोनगी थौरम पाकसन्ना पांथोकनख्रे मणिपुर लेंगाना सिंदुदा ngasi ayu कंगला लाइफमलेन मनुंग कंगला उत्तरदा लैबा अथौबा सिंगी निंगसिंग खुबमदा मणिपुर गवर्नर इंचार्ज गंगा प्रसाद लुचिंगदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अतै मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंग सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबसिंग सरुक यादुना अथौबसिंग मफमदा हैकत लेकत तमलगा मिना अनि तुमिना लेदुना ममा लेबाक मणिपुर गिदमक्ता थवाइना पोंथा पिख्रबा अथौबसिंग मफमदा इकाई खुमनबा उतखि मसिगी मतुंगदा गवर्नर अमसुंग चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना इम्फाल की बीटी पार्कता लैरिबा अथौबसिंग निंगसिंग खुबम सहित मिनादा लाक्तुना हैकत लेकत तंबगलोयना गन सैल्यूट पीदुना मिना अनि तुमिना लेदुना इकाई खुमनबा उतखि ngasi gi thoram asiga mari leyana manipur governor इंचार्ज गंगा प्रसाद न फोंदोखिबदा लमदम असिगी निंग तंबा ngaknaba honabada thawaina pontha pikraba athobasingbu ningsingduna अखोइना मपुंग फाबा इकाई खुमनबा उत्सी मखोइना पिरंबा निंग तंबा सिबु ngakna thamnaba अखोइ पुनमगना वासक लौमिनदुना निंग तमना हिंगनबा होनसी हाइखि थौरम असिगी मतुंगदा बीटी पार्की सहित मिनरगी खा थंगबा सरुकता मणिपुर लेंगाना नौना सेमगतपा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स फॉर एक्साइल हीरोज फॉर एंग्लो मणिपुरी वार 1891 गी निंगसिंग कॉम्प्लेक्स मणिपुरी गवर्नर माइखुम हांगदोक्तुना मियामदा खुसिनाखि ngasi gi thoram asida ahan boina manipur lengana manipur state ki isaini haina ayaba pikraba sana leibak manipur koloi nangi manipur haiba isai asi saktuna ngasi gi thoram asi haudoki thoram asiga mari leyana chief minister na phongdokibada ngasi gi numit asi yamna singtha ningai oiba numit ni भारत अमदी मणिपुर की अपुनब सक्तम ngaknaba hotnabada एखोय अमतो ओइना पुनः होनामिनसी लोइनना शांति लैरबदा मणिपुर चाखतपा ngamgani चाही मरी मखायसी मणिपुर शांति थंबा ngamkiba पुनमासी लेबाक मियांगी मतेंगदगिदी अदुना एखोय पुनः हिंगमिनसी हाइकी मसिगी नुमिसिदा मणिपुर मियाम पुनमक्ता एखोय जाति तोंगान तोंगान ओइजरगसु लोन तोंगान तोंगान नामजरगसु धर्म तोंगान तोंगान चजरगसु एखोय अमतुनी कोई पुण्य लेमिनर पनि कोई पुण्य लेगने कोई अपुण्य पांगने अदुन भारत की अपुण्य सत्तम ngamno बगोनबा मदि मणिपुर की अपुण्य सत्तम ngamno बगोनबा कोई पुण्य नुसिदाना मतोइना लेमिनसी शांति लेरबदा कोई डेवलपमेंट के खोखांग सरकार संबंधी अदुना पुण्य मंगना हौक सही मरि मखायदा शांति थमग लाके पुण्य जाबत खोखांग जमिनसी पुण्य की मिनसी है कमेसे थौरम असिगी मतुंगदा चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना इम्फाल की मोरांगखोमदा लैबा बीर टिकेंद्रजीत की अरोइबा यदाफम ओइकिबा हिचम याइसम पाता सतुना अथौबा असिगी मफमदा मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह न लैसु कटपगलोयना गन सैल्यूट पीदुना मपुंग फाबा इकाई खुमनबा उतखि मसिगी मतुंगदा इम्फाल की कोनो मांगदा लैबा मरैबा निंगबा अथौबा थंगाल जनरल की खुबमदा चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना अथौबा असिगी मफमदा लैसु कटपगलोयना गन सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबा उतखि मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी ना बीर टिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरल अनि लैखिदबगी सही चाम 19 सुरकपगी थौरम पार्टी के प्रेसिडेंट एल कृष्णदास ना प्रिसाइड तौदुना पार्टी के ऑफिस दा पांगथोक्रे थौरम अदुदा पार्टी के लुसिंगबा सिंह एम अमुतोंबी वाई भीमना सिंगबा कयासु सरुक याखी ngasi पेट्रोस डे की थौरम अदु पांगथोकपगलोयना इंग्लिश सिंगनी कुनी थोइदा पांगथोकदोरिबा तरनी थोरक सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा मिरेप ओइना थेंगनबा एमपीपी की टिकेट पीनबा कुपना खनरा मतुंगदा
केंद्र तरेट की मियोई तरेट की मिंग पार्टी की प्रेसिडेंट एल कृष्णदास ना लौथोखरे MPP की मिरेप ओइगदब सिंह अदुदी मोहम्मद अब्दुल मलालिफ वर्किंग प्रेसिडेंट MPP मोइरांग AC सलाम चिंग तमलुवांग सगोलबन AC डॉक्टर S इबोमसा सिंह VP MPP सुगनु AC नोंमाइथेम इमोसा मैतै बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट कुंबी AC ngangbam dayananda maitai singjamai AC oinam golflek maitai general secretary political office konthaujam AC amadi a bale chairman lomi loop MPP andro AC ni makoi tare AC ahan batang ka ki oina mirep oina ba ming lauthokibani Liberty Theatre na sinduna ngasi theatre asigi rehearsal hall da cham kunthara suba Petrus Day Thoram Remembering the Unseen Heroes of Manipur haiba theme da pangthokre ngasi gi tharam adu da lising amsani pan mai putara mathoi gi Anglo Manipuri wada maraibak majati gi dama mathoi khubak da haptuna British ke mayok da lantheng aduna lanpham da thawai thakiba athauba sing pauna brajabasi yenkhoiba wangkhai mairaba thangal general singba thongna pharaba Manipur imagi mapari sing asigi matangda sugaiba warol sing M Gorachandra Director People's Museum Kaksing Khetri Bir Sahitya Academy Awardee P Nimai Retired ZEO Dr N Pramodini Devi President Masa Sanuna Singh ba Miyoi Singh na Wapham Singh Thangki Loyana COVID-19 SOP ngana pangthokiba tharamadуда saruk yakhiba sina lebak ningbagi masa masani ijaba saireng singchu pathokhi Alliance for Development Alternatives Manipur Adang Kaksing amadi Management Committee Angansing Eco Park Kaksing na sinduna ngasi Angansing Eco Park Kaksing da Petrus Day pangthokre ngasi gi thorangi maroi badi Angansing gi singdol da lairiba Heritage Park da miyamna thauba singbu ningsingduna ningsing upal kya thakiba amadi tungda Park asigi Chingkhong da leiba Angansing Open Air Library da Petrus Day ga mari leyana interaction session pangthokpaga loyana Biramangol Pukhrambam Honorary Caretaker Angansing Eco Park na masana ijaba saireng mayamda pathokna tahanki ngasi khanana baduda Surjit Khetrimayum Secretary Adam Nur Shafi Khan Secretary Youth Club Sora amadi Mayanglambam Ibomza Retired Headmaster Kaksing Khunyai Lekaina wangangki Yongchak Manahi Gulmohar Thaibong amadi Sana Khongnang Zarakna masing yangkhai muk thaba thoramaduda Kaksing Trackers Team Helmet Youth Club Sora amadi Angansing Eco Park pu nungsibiba miyoi kyana saruk yabiduna mapung phan bibagidamak thagatpa phangdoksari Metai Council More All Community Development Organization More MSU Technopal District Committee Kha Nongpo Apunba Nupilu amadi Nupi Khunai Chakhwat Lamjing Loop hariba loop sing asina punsinduna More gi Ima Kondong Lairembi Haraubungda Irai bakidamak thawaina pontha prikraba thauba BT Kendraji amadi Thangal Generengi thawai yaudraba mitamda hailai katuna ikai khumnaba utkre Amaromda Jiribam District ki oinasu Ningsing Khulda laiba athauba singi mitamda hailai katpagi tharam pangthokre tharamaduda Jiribam da lairiba tongan tonganba CSO singi leader singsu saruk yaki tharamaduga mari leyana Pari Puri athauba Ningsing Lucas Chairman Arun Kumar Mangang na hai Pari Puri athauba singbu Ningsing Loop pangthokna lakli handaki cham kunthra suba Ningsing numit asidadi mamang sahi singda sauna pangthok khibagum handak sahi asigi oinadi COVID-19 gi laicharasna pangthokpa ngamjadre haina phongdorakli Helping Hands for People Manipur ISSPM na sinduna athauba singi numit asida COVID ki second wave na maram oiraga matam sangna lockdown lebana maram oiduna Manipur ki tongan tongan pham singda leiriba blood bank sing haibadi RIMS Jennings amadi Caesar Hospital singda saver blood ki awat pa leiriba du kharata oirabasu menkhatpa ngamnaba haiduna numi humni pangthokadaba voluntary blood donation ngasi RIMS da hodokre hayengna Jennings amadi tang 13 Caesar Hospital da pangthokani ngasi gi hoba numi asida mioi 13 na blood donate tawkre ngasi Manipur ga phang khudingda pangthokpagum sam kunthra suba Petrus Degi Thoram Jiribam District ki Babupara da laiba Jiribam Block Congress Committee JBCC na sinduna JBCC ki office da Petrus Degi Thoram pangthokre thoram asida thoba sing saktam da hailai katuna ikai khumna utpagi thoram pangthokhi Badrur Rahman Incharge Secretary Manipur Pradesh Congress Committee Jalauddin Co-opted Pradesh Congress Committee Member T.I. Santi President Jiribam Block Congress Committee amadi Abdul Manar
कन्वेनर जिरीबा माइनॉरिटी कांग्रेस कमिटी याउना कमिटी वर्कर्ससिंगसु सरुक याखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट तसु अथौबा संगी नुमित पालन पेट्रोल डेगी थरम पाक्सना पांथोकनख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल सिनुना थरम असी डीसी थौबाल कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांथोकखी थरम अदुदा डीसी थौबाल रंगनामई रंग पीटर न लुसिंगदुना अथौबा संगी फोटो दा लैकतुना इकाय खुमनबा उतखी थरम अदुगा मरी लैनाबा वरोल पाउमिसिंग दा पीबदा डीसी थौबाल न हाई बी टिकेंद्रजे अमदी थंगाल जनरल अथौबा अनि लमदम असिगी दमकता ब्रिटिश के मायोकता थवाई कटखिबा अखोइना कौफदे हाइना फोंदोखी Assam State Level Socio-Political and Socio-Cultural Development Manipur Organization Moiriba Assam Pradesh Manipuri Association APMA Hozaina Sinduna Cham Kuntra Suba B Tikendrajit Martyrs Day Thoram Natun Bazar Charia near Hozai FRU gi Manakta B Tikendrajit ki statue Lady Mampamaduda Pangthokre Tharamaduda National Hero Jubras B Tikendrajit ki Matang da Saruk Yakhiba Maroiba Miyosingna Wafam Kya Phongdoknakhi Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura Amadi Maira Paibi Khowai Anina Punna Sinduna Manipur gi Ningtam Landa Thawai na Ponthapi Kraba Thauba B Tikendrajit Thangal General na Singba Thauba Singbu Ningsingduna Tripura gi Khowai Maitai Khul Garonagarda Haikat Lekat Tamkre Pauna Bazabasi Pakta ngasi Pangthokpa Ningsing Tharamadu Mina Ani Tumina Leptuna Layoi Kraba Thauba Singi Thawai gi Mafamda Ikai Khumnaba Utki Tharamadu Forum gi Assistant Secretary N Bibas Maira Paibi ki President N Binota Saknai Raba Aiba S Khela Mohan Amadi N Anil Nasingba Khunai gi Miyoi Kaya na Saruk Yakhi Takhelai Matengbang Lop Tripura na Susinduna Athauba Singi Numit Ningsing Thoram ngasi Tripura gi Tarau Khulda Pangthokhi 65 Battalion NCC Headquarter ki Lamjing Makhada Victory High School Kaksing gi Girls NCC Cadets Singna ngasi Marai Bak Ningba Thauba Sing Numi Pangthokpo Oina Irabot Park Kaksing Bazar da Lamtu Sengdokpaga loina Irabot ki Muti da Laisuk Katki Aduga Victory High School ki Campus tasu COVID SOP ngakna Thangal General Amadi B Tikendrajit ki photo da Laisuk Katuna ikai khumnabaga loina na Patriots Day Pangthokre Nakalamarom Ministry of Science and Technology Government of India na Students Inspire Award 2020-21 Manipur chapter ki oina Mahairoi Taramapan Khangatpada School asigi Mahairoi P Dayanda Singha P Doren Singha amasung P Bedasori Devi ahumna mai palakpada Victoria High School ki maikai dagi harau tayama phongdorakli loyana makhoi gi tungi punsidasu hena mai pakpa oinabasu yaifa mangol pirakli Panbayabadi P Dayanda umangdasu India punumaki oina Student Science Innovative Inspire Award ta first taduna President Award phangkraba Mahairoi ni haina school asigi headmaster na thorak pa cherot amana phongdorakli Manipur COVID-19 laisa hobadagi ngasi phawbada COVID positive confirmed case masing lakh ama lising taret chani kumapan sukre miyoi lising ama satruk maudra ma thoina leikidre pandemic asida hokiba pung kunmari da miyoi sangwa kunithoi nona COVID positive oiki miyoi nipana leikidre pungpham asda miyoi lising mari subna yankhai humdoi test tokiduna state asigi apunba test tokibagi masing lakh trama thoi lising yankhai chani yankhai taruk sukre Kaksing district ki oina hokiba pung kunmari da miyoi tara taruk nauna positive oiba thengnaki makhoi lenga ki testing center da tara manga amadi ima hospital da ama positive oikibani pungpham asda miyoi marphu manga test tauki miyoi marphu manga gi manung da miyoi tara manga na lenga ki testing center da miyoi kulumdoina jiban hospital da duga miyoi tara humdoina ima hospital da test taukibani male masda covid positive oiba mi gi masing crore kun lahumpu mari lising kuntra manga sani tara nipan sukre masigi manungda miyoi lak nipum doi lising yankhani thoi sahum nipu mari leikidre miyoi crore tara nipan lak yankhani thoi lising yankhani panchama cham marfum doina naba phakre pandemic na khwaidagi hena sol lebalebak asi miyoi crore home lahumdra ni thoi lising ahum chatruk nipuma pan positive oiduna USA na hanba position da leiri India na miyoi crore home lak kunma thoi lising tara tare sani pan kuntaruk positive oiduna ani shuba position da aduga miyoi crore ani lakh ani lising marphu manga subna humpu taret positive oiba thengaduna Brazil na ahum suba position da leiri India ki oinadi Maharashtra na positive case lakh humpum doi lising humputra manga sahum maudra thengaduna ahanba solaba state oidi ani shuba case na lakh kuntra taruk lising kuntra ma thoi satruk kuntra nipan thengaduna Kerala na aduga Karnataka na case lakh kuma lising kunmari satruk kuntra ni thoi thengaduna ahum suba solaba state oiki
कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माइकईदगी सब इंस्पेक्टर एम प्रियदर्शनी देवी कक्सिंग पीएसना यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 फंगलकपदा थागतपगा लोयना हराव तयाम फोंदोरकली महाकी होटनाबा कनबा सिंसियरिटी अमसुंग कमिटमेंट गा लोयना थबक तौबदा हैसिंगबना असिगुंबा प्रेस्टिजियस ओइरबा मेडल असिबु पुरकपदा नतना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मियांगीदमक थबक तौनबगी चाथोचनिंगाई ओइरबा अचीवमेंट अमसु पुरकले हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के हाना डिप्यूटी कमिश्नर ओइरंबा डॉक्टर नेलन थांग टेलेन आईएस जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस मैनेजमेंट अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस इंडिविजुअल कैटेगरी फंगलकपदा जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जंगबो हेड ऑफिस कक्सिंग ना हराव नुंगाइबा फोंदोरकली अमदी तुंगी सर्विस कैरियर दा हेना मसक थोकपा थबक कया मियांगीदमक तौरकनी हाइबगी थाजबसु थमली हाइना जंगबोगी सेक्रेटरी पब्लिसिटी ने थोरकपा सेरोल अमना फोंदोरकली लोयना कक्सिंग पुलिस के वुमेन एसआई एम प्रियदर्शनी देवीना यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 फंगलकपदसु जंगबो कक्सिंग थागतपा अमदी हराव नुंगाइबा फोंदोरकली एम प्रियदर्शनी देवी कक्सिंग तुरेल वांगमा निंगथौ परेंगदगी केएसआई डायमंड सिंहागी लोइनाबिनी महाकी टॉप टॉपा सर्विस कैरियर द एक्सलेंट अवार्ड असना हेना मसक थोकना थबक पांथोहलगनी अमदी इरमदमसिगी नुपी अमना यूनियन होम मिनिस्टर की अवार्ड अमा लौरकपा हाइबसी यामना सिंथानिंगाइनी नाकल अमरोमदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अहांबा डिप्यूटी कमिश्नर ओइरंबा टीएस किरण कुमार सिंहा आईएसयू सीएम्स अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस टीम कैटेगरी दा जुको वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच रोड टू जुको वैली बेस कैंप अवार्ड फंगलकपगिदमा जंगबो कक्सिंगना हराव तयामबा फोंदोरकली वुमेन सब इंस्पेक्टर कक्सिंग पुलिस एम प्रियदर्शनी देवी मपुरैबा केएसएस डायमंड कक्सिंग तुरेल वांग मनिंगथौ परेंगना इंडिया की लमजनिंगाई ओइरबा यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 अवार्ड फंगलतुना इरैबाक अमदी इरमदा मणिपुर की मिंगचत पुरकपगिदमक तुरेल वांगमा यंग लर्नर्स एसोसिएशन कक्सिंगना हराव नुंगाइबा फोंदोरकली अमदी मतुंगदसु महांगा तौरु तौरुबा थबक खुदिमक्ता मिथोय मिहेनबा मियांगी सेवा माय पांगा तौबा ngamba ओइरसनु हाइना ईश्वर की मफमदा थौनिजरी हाइना तोयला के प्रेसिडेंट की सेरोल अमना फोंदोरकली मणिपुर लेंगा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी मोमा अनि की मियंग मखादा पुखरी अचौबा डेवलपमेंट कमिटी पीडीसी सरांगपाट मेरे लेकाइना सिंधुना नोमगयबा फ्रूट बियरिंग ट्री प्लांटेशन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अमंगसी पीडीसी ग्राउंड दा पांथोखरे गो ग्रीन सेव द नेचर हाइबा हिरमदा पांथोकपा थोरामदुदा अथोबा मिथुंगलें वरोंदा वांगखेम केंद्र के एमएलए के मेघचंद्रना हाई नोमगी मिसिंग हेंगलकपा दुगा लमना सुमसुम पिक्सलकपा मतम असिदा उहै पांदबा उपालसिंग असि मतमगा सुनद्रे मरमसना महै पांदबा उसिंगी महुत्ता महै पांबा उना सिंजिलसि लोयना चिंग लैरिबा महै पांदबा उसिंग असि महुत्ता महै पांबा उसिंग सिंजिलबदी लमदम असिदा अवोनबा अमा सोयदना पुरकनी मसिना इसा इसागी अमदी लमदम असिगे सेमलंगी फिबमदसु सोयदना अहोंबा पुरकपा ngamgani अखोय ngasi हौरगा महै पांबा उसिंग थाजिलसी हाइना एमएलए के मेघचंद्रना मियामदा अपील तौखी ngasi sekmai kendra MLA as dingo singagi miyeng makhada sekmai AC COVID-19 frontline warrior group ACFWG na kendra sigi manung chana leiba Taren Pokpi khungangi containment zone singi yumthong nifu mari yauna sekmai PS ke positive oiraba police personnel sing da san thakna basing yanthokre हाइरिबा नोमदा संगद्रबा याद्रबा एसेंशियल आइटम सिंग अदु तारेन पोकपी सिंग तारेन पोकपी तम अवांग सेकमाई पुलिस स्टेशन अमदी लाइरेन काबी याउना पुन युमथोंग साम यांखै रोमदा यंथोखिबनी हौजिक फावदा कोविड-19 सेकेंड वेब असिदा सेकमाई केंद्र की ओइना कंटेनमेंट जोन लिसिंग मरी साट्रुक यांखै हाउस होल्ड की मथक्ता चान थकनबा पोलम सिंग एमएलए आइस डिंगो न यंथोखरे 19 पासोय केंद्र की एक्स एमएलए सापंग कुंजकेश्वर एलएस केबना तांकक नाइन सथरकपा तेंबांग पीबगी मनुंग चनंगसी अगस्त 12 भरा रेंट लैबा याउना पासोय केंद्र की 19/12 तकएल खोंगबांग की युमथोंग चहुम 19/16 लोक्राकपम लेकाई की युमथोंग चहुम सुना मंगा अमदी 19/17 सगोलबन तेरा लोक्राकपम लेकाई की युमथोंग चहुम रोम याउना पुन युमथोंग लिसिंग अमा हेनबदा चान थकना पोलम सिंग मतेंग पांखरे एक्स एमएलए सापंग कुंजकिशोर एलियस केबना सेंग हवाई अलू तिलहौना सिंगबा चान थकनबगी तेंबांगी पोलम सिंग अदु लेकाई क्लब मैरा पाइबी सिंगी खुथांगदा खुसिनरगा युमथोंग खुदिंगदा चटलगा हक्थेंगना खुसिनखी
COVID-19 Task Force Samuraugi numit chamani shubagi thorang asi PIC Samurauda pangthokre hokhiba me tang ahumdagi hoduna COVID-19 Task Force Samurauna COVID license tagi ngathoknaba vaccination drive asida hokhiba me ahumdagi PIC Samurauda chatharikhiba vaccination drive asida lep leitana Samurauda leiriba tongan tongamba club organization sing punsinduna semliba COVID-19 Task Force mateng pangduna lakli ngasigi 100 days subagi numit amadi 13 August na lakpaga mari leyana PIC Samuraugi compound manungdasu social service tawduna PIC gi staff singaloyana awan nungai wari tawminaduna ngasi phawba thengnariba kudong chadaba sing asibusu angamba thodang lawminaduna mai paknaba lambida Sabinasi haiba wafam Dr. Robi MO in charge PIC Samurauna su staff amadi volunteer singda pungning thogatpa wafam kaya thamki Hokiba sahili singani tarat me thagi tang kuni thoida More Premnanger Laikai Ward number 4 da laiba Arambam Santibu Sakhang daba singna nomaina katna hatok piramba thodok adugi matangda lengakna ex gracia oina lupa lak manga piba amadi masa nupana masaga chanaba lengaki thabak hapkani haina thajaba pikhiba adu thabak to onthok pinaba Indo Mema Waka Forangi President and Pulindrona Phongdorakli mana makhata na haikibada Paramas da lever oirambi Arambam Santi Devi misigi matangda lengakna ex gracia oina lupa lak mangadi imung manungda pibikre Santi gi masa nupa Arambam Somen buna mahaki class ka sanaba thabak ama hapkani haina Chief Minister na Moregi tongan ba CSO singi mamangda haibi khiba dubasu thabak oina onthok pinaba haiduna Chief Minister gi puning sungsilakli Imphal More Lambigi Technopal da laiba Kunchuba Assam Rifles na aranba pauda gari check tobada gari gi body gi saruk sing phakai khiba sing semjin bidrabadi FIR toragani amadi Cookie Ship Association sing da wakatlagani haina Chikim Village ki sipso oiriba Jangkhogin Haukip na phongdokre Jangkhogin Haukip na makhata na haikibada mahaki masunupa thokpa Paujin Thang Haukip na ngarang mahaki car registration number AS01BS3652 ase puduna Imphal da gari ama launabagi lupa lak mariga konana Imphal tamna satpada khudeng thabida laiba Kunchuba Assam Rifles check post na miyoy amana lupa lak anidagi hena puba yade hairakpadagi Paujin Thang na mahaki mamanaba amagal yauna lupa lak ani adu puraga check post lanthoklaga Imphal tamna thokpada Technopal da laiba Kunchuba Assam Rifles ki check post ta entry tongnaba sanglubada gari amadi miyoy adu tongana puthokduna check tawduna matam sanga detain tawduna thamki hairi check tawbadu da gari adu ki sit amadi atai gari ki body sing nampuda phakai khibana gari adu phibam yana sathina so hanki hairi magna makha taraduna aranba pau pisinduna gari ki body sing phakai khiba sing adu athuba matamda Kunchuba Assam Rifles na semjin bidrabadi More police da FIR toragani Cookie Ship Association Technopal district amadi More block sing da wakatlagani hairi Mari lainaba singnasu asigumba thodok asi thoan bidanabasu haiki Britain gi Plymouth City da sahi kunithoi suraba Jack Davidson ko bamyo amana nomai pangkap ta kapagi thodok da mioi taruk sire thodo adugi maram karino haiba khangba ngamdri hairi sagol sangi nimida wairam pung tarom tarakpada pam action gam oiramba yaba khulai ama waiduna nomai pangkap ta kapagi thodok da ahan bada nupi ama sikhi matungda yamna Nauribi nupi macha amasu hatki magna nipa ani busu katuna thina sonki madugi matungda pak amada sangduna topa nipa ama halo matungda nupi ama busu hatki police na mabu phadingada Devi Shanna masamakpo matomta kapsin jaki hairi haujaroi bada maroy pam kahna pizari athau basing afamda haikalai ka tamduna ikai khumnaba utkre sinjare meng tabiri Memorial Complex for Exiled Heroes for Anglo-Manipuri War 1891 Manipuri Governor Ganga Prasad na maikhum hangdokuna miyamda khusinakre Haukiba pung kunmarida Manipurda nauna COVID-19 positive oiba miyoi songwa kunithoi thengnakre miyoi nipa na laisa asna laikidre Loinana Britain da miyoi amana nomai pangkap ta kapada miyoi taruk shire Ngasigidi paudam pijaba matang aslo sinjare miyang tabiri basingbu amukanda kunjari